balay tay na turungi balay danana nga amamuni isungatan tay pakagulpian ni tay nawadwad nga ginaldumi aginaldo 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 alana na mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sa ngasudo uray no may maysa no papel de bangko daytoy balay tay na turungi balay danana nga amamuni isungatan tay pakagulpian ni tay nawadwad nga aginaldumi aginaldo 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 alana na mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sa ngasudo uray no may maysa no papel de bangko oh biyag to'y biyag ko oh Merry Christmas tanggayan tada gito'y ragragsa guran-guray tanim ken lipat aging nayat na ubiyag daytoy biyag Merry Christmas Merry Christmas Pasko ang biyag ko kastamit kaniya samit daytoy ayan ayat ka pabarwenta ta dinteng ti Pasko Merry Christmas Merry Christmas Pasko ang biyag ko kastamit kaniya samit daytoy ayan ayat ka pabarwenta ta dinteng ti Pasko makapasakit itdemisem anasam itapnon ti Pasko naragsak kaya pada-pada iwardas tay ti kapya apiten tay ket waya-waya anyan aragsak ko tada katoy arpad ko nga umayag lailo mangiparik nat aragop mo ita apaskwa anyan naragsak ko naragsak ka Paskwa yuken barwa tawen itang ta Paskwa di kaya kalidungit liklik ka makapasakit item isem anasang itapnon ti Pasko naragsak kaya pada-pada iwardas tay ti kapya apiten tay ket waya-waya Piek-piek basit pailay kut-kutak-kutak
ay mabalbalinin. Alana na inkayruwarin, kaya ginaldo niya manukin. At dakan dua asana, nagsinsindakan tibunga, didakan net makapagkena. Nuawan na tayong kay papaskwa, ngem uray makunami daytoy, di metisuk tay mapatuloy. Umanay net latagusgustuen, ngagtaod kaunggan talagin. At dakan dua asana, nagsinsindakan tibunga, didakan net makapagdena. Nuawan na tayong kay papaskwa, ngem uray makunam daytoy, di metiso tay mapatuloy. Umanay net latagusgusuen, ngagtaod kaunggan kanakin. Paskuan, 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 when dumteng manen aldaw aka gasatan. Intay nga't sarap wen ninyo, Jesus mangisalakan, di tay agtagtag, kagayan ken kakabsan. Intay nga't padayawan, lipaten tay tiguran-gura, agkikibintay, mangkanta ti Paskuan. Paskuan, Paskuan rambakan tay, ti aldaw ti Paskuan. Paskuan, 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 when dumteng manen aldaw akag kasatan. Intay nga't sarap wen ninyo, Jesus mangisalakan, di tay agtagtag, kagayan ken kakabsan. Intay nga't padayawan, lipaten tay tiguran-gura, agkikibintay, mangkanta ti Paskuan. Paskuan, Paskuan rambakan tay, ti aldaw ti Paskuan. Wen umay manin ti Paskuan, wen dumteng manin panagkakapya. Intay nga't agkay kaysa, amang sagrap anak ti Paskuan. Dumteng ti aldaw kagagasatan, panagtao Mesyes anadayaw, panangrambak aldaw karagsakan, ti tattao ti sangan lubunan, akay kaysatay amang ibirti, anak ti Diyos umay manen, panagkakapiain na itnen. Sagot ti Diyos intay sa grape,